Sabat Nazaretha ingcwele ngumfana wala ekhaya niyagazi ngiyacela uNkulunkulu wasekuphakameni ingcwele ngingabi umntwana ophaphayo nothanda izinto nongazaziyo ukuthi igama lakhe ungubani. Bantwana bahle Nkosini, angikale ngokubonga ngoba inkonzo yami yanamhlanje uNkulunkulu azongipha yona inkonzo yokweluleka nenkonzo yokukhumbuza kulezi zinsuku ezimbili esikuzo. Ngithi angikale ngibonge maNazaretha ukuthi kuthiwe uma kuthiwa ilanga lishonile ebuhleni aliphumanga ilanga nakwazi ukusukuma nonke nathatha amabhasi ade u7 amabhasi nabheke ebuhleni nayobona nayozwa ngoba kuyinkinga ukutshelwa umuntu nokufunda iphepha. Umuntu uzokutshela into ayizwile angazange ayibone physically ngamehlo akhe ufana nomuntu okuxoxa into angayaziyo. Ngiyabonga lokho amaNazaretha kusho ukuthi ngempela singaphansi kwamqalo wendlela, singaphansi kwenkosi ilanga, singaphansi kwenyanga yezulu, singaphansi kophiko lenkosazana, singaphansi konyazi lwezulu. Amen. Engikusukumelayo ke maNazaretha isikhathi esifana nalesi esikusona sihlale sifike ephakameni. Bayebethi ke obaba abadala isikhathi senkokhelo isikhathi sesisefo. Sokuba kunethe imvula ijwayele ukuhamba nabantu, iy'khukhula zivuke nabantu. Ngisukumela ukuthi kuleli pheseli singahambi ney'khukhula futhi singalaleli omana lapha sikutshele ngoba le ntombi ejwayele ukubuza kuthiwa awume lapha ngishele ayigani ngoba ihlala ilinde ukweshelo. Ngo-1975 inkosi ilanga igcina ukugibela intaba yomhlangano. Ngithanda ukuthi izinto zasephakameni sinake manje ngoba obaba baphelile la esontweni, amadoda aphelile esontweni, omama basekho ney'ntombi ayisekho, ngisho abantu abakwazi ukukhuluma iqiniso. Uma inkosi ilanga igcina, inkosi uThixo alugibelanga entabeni yaseThangakazi, sizange sinake ukuthi uNkulunkulu wenzani. Uma inkosi ilanga igcina eThangakazi, intaba yaseThangakazi, ngangisemncane kakhulu, ngangumntwana ngibona ngalutho kodwa ngangixoxelwa abazali bami. Intaba yaqhekezeka phakathi, kwathi la inkosi ehlala khona kwanomkhawu, intaba yaba ngale inkosi ayihlala khona. Uma inkosi ifika enkonzweni yeSabatha, ngicela ukuba nawe esontweni khona uzongizwa kahle. Obaba babe mangele ukuthi yenziwa yini intaba iqhekeke lapho kwabahlala khona ibe ngale. Sibabheke obaba ukuthi esontweni abasekho. Sibabheke obaba ukuthi ekukholweni abasekho, sebesey'nhlosweni ney'mfuno ney'ntando zabo. Ithi inkosi ilanga mayifika eParadesi eNhlangakazi ithi maNazaretha, uma uNkulunkulu engehlisa into ezulwini ningayibona. Bavuma obaba bathi amen katabeza. Yaphinde yabuza yasithi ekugcineni, pho aniyemule ngani into uNkulunkulu ayehlisile, kanti chaza ukuthi sesizoholwa inyanga yezulu maduze. Yaphinde yabuza inkosi ukuthi maNazaretha, uma uShembe engasithela ngale kwentaba ezokhamba ngapha kwentaba ningambona uShembe ukuthi kusehuye. Bavuma bathi amen. Inkosi ilanga mayishintsha ibhathi bakhohlwa, bazange bambone uShembe ukuthi yena mufi uShembe ofanele ukulandela.
Manazaretha ingcwele ngisukumela ukuthi asale phansi izwi liphumile lenkosi yamakati uShembe akabhalwe enkantolo zogcotshwa futhi akabhalwe ebamelini ngoba uShembe ugcotshwe ezulwini. Amen. Ngaleli yasabatha ubaba uMshumayeli ukunika inkonzo ngasaba ukukhuluma. Ngisabe ngoba ngumntwana futhi ngibona into ngilele ebusuku. Uma ulele ebusuku uyaphupha. Uma ngilele ebusuku kodwa ungakuthathi njengephupho. Awukuthathi ukucabange ukuze sesino ohleli kusona ungasuki kuso. Ake ngihlehle kancane ngenzela imoto esaba udala ngilingise yona. Sihambile eNazaretha ngolwesihlanu siye ebuhleni bamaNazaretha. Kodwa sihambe singabantu abafana nenkukhu enqonywe ekhanda. Uyayibona inkukhu uma inqonywe ekhanda? Igxume ibhekele ingazi ukuthi yaphi kanti yafa besiye ebuhleni sinjalo. Safika ebuhleni ekuseni sifike thina ngo-3:30 kuya ku-4. Yangena inkonzo yasekuseni. Ngicabanga ukuthi akekho umuntu ekade egezile kodwa sifike ekuseni sahlamba kodwa akekho umuntu owade ehlambile. Lo kade ehlambile egeze ikhanda akabonakala ukuthi kade egeze ikhanda ngoba ilanga liphumanga ebuhleni. Angisho ilanga elikhanyisa, ngisho ilanga lisemqondweni womuntu. Ukucabanga ukuthi le ndawo esize kuyona namhla sizokwenzani, sizokuba bani ngoba uma siya ebuhleni sibe siyokuba uShembe. Yangena inkonzo yasekuseni. Fundi Sigumede wafunda umthandazo wesabatha. Waqeda wahlabela ihlabelo 12 wavala wathiwa. Bonke abantu abahlala ethempelini kulindiwe. Silinde ubaba ukuthi afike. Akekho umuntu ozophumela ngaphandle. Sasilokhu kufonelana nobaba uMhlangula ukuthi ebuhleni sokwenziwani. Kwathiwa kuzohlahlelelwa isabelelo sa-12 kuze kube ntambama ngoba silindile. Kodwa ngikhumbula ukuthi lo wayesemgobheni ugcine ehlabelela yedwa besingavumi thina ngoba besingazi ukuthi sivumani. Kwathi mazithi 12 o'clock kwathi ubaba useyeza. Angiqondile eNazaretha ukuthi nginikhumbuze ukuthi ebuhleni bekunjani. Kodwa ngiqonde ukuthi omunye nomunye akhumbule ukuthi esiphakameni weza kanjani. Wazi ufuna bani? Awuzange ufuna umfana kaMkhabela, wazi ufuna uShembe. Yafika inkosi eNazaretha ngo-12 kwamuntu la kwahlwa ebuhleni kwahlwa kwemnyama. Wezwakala ngaphakathi ukuthi ayikhona kwenzanga lutho noma uNkulunkulu angathi umhlaba uphenduke manje usiboze ngabe kufanele. Ngoba emhlabeni asisekho into esizophinde sibe yiyo noma saziyona ngoba phela sazi uShembe kuphela. Kwabantambama kwathiwa abantu abahambe bayofuna amaphalishi izobuya inkonzo ingene ngo-9. Kwabuye kwamenyezelwa kwathiwa inkonzo ayisekho ka-9. Sabanjwa ubuthongo ngathi inkonzo izobuye ibe khona. Kwasa ekuseni laphuma ilanga kwabe sengathi usuku lwayizolo zange lube khona. Kwasa ngesonto abantu bejabulile konke ungazi ukuthi bajabuleleni. Kodwa izulu lalilihle ligeze ngencokazi lingekho ilanga. Beshoba ubeda vele uthimo lwaluyithanda isambulela. Kanti lizophuma ilanga libalele amaNazaretha ajabule. Amen. Ngikhulume ngamadoda ngathi awasekho esontweni. Angazi njengoba sikhulu ukuthi sizokhula sibe yini kusasa. Uma amadoda engasekho fanele akhulume iqiniso asikhombe indlela kaNkulunkulu ukuthi sihambe kanjani. Ngoba laba abantu esibabukayo asisababoni kahle, asisabethembi. Kwase uma kuphela umthandazo kwasekuseni ngesonto kwavela izwi ngaphakathi. Lathi selifikile uthimo lwathi amaNazaretha awasukukhala nabantu bonke abasukukhala bamhlalisa emanzini amaphumbukane omhlaba uShembe akahambe. Kwafika isikhathi
lapha amakhosi ezobuyela ngaphakathi sekuzongena inkonzo yasekuseni kodwa amaNazaretha besijabulile kodwa singazi ukuthi sijabulile sithe sizwe indoda yayihlabelela uma inkosi yaseMaqadini isichazela ukuthi kukhona uhlelo oselwenziwe ngithe amaNazaretha uShembe akabhalwe enkantolo zogcotshwa yinto yamakhosi asemhlabeni leyo singakukhohlwa nangelinye lapha futhi singakushiyila ethempelini futhi singawalalela amaphepha siwona thina abantu bamaphepha ezithi indaba ayibhalwe emaphepheni ezithi indaba zikhulunywe ethempelini silalele amen wathuliswa lothuliswayo waqhubeka wahlabelela wathuliswa wagcina ethulile yakhuluma inkosi yamakadi yafika estudio yathatha umbhobho yamemezela yathi maNazaretha umholi ozohola usendlini yenyanga yezulu igama lakhe uSifanimani Sakhuza Ingcwele wasevela umfana wangakithi lo wakaThilisi ngiyamazi kakhulu uma ngisekhaya ngimbiza ukuthi uThuboy yena ngibiza ukuthi ngokwana wayesevela nalokho akuvelile ngicela amaNazaretha aphume kulokho ngolwesithathu ngase ngifonela iTranssuthi yangasekhaya ukuthi umfana kaThilisi ufikile bathi simlindile sifuna ukumbamba ngezandla zethu ngithi hayi lingambambi uma efikile mbambeni anitshele ukuthi yini le ekade eyoyenza uyabona amaNazaretha uma sengiphuphile uNkulunkulu nowenza umqondo wakungabi nawo amehlo uma uyimpumputhe nangengqondo akulona iqiniso ngiguqe lapha kukhona amadoda la abanomzana kukhona omama amakhosikazi aphethe imizi kukhona intombi ngikwazi ukukhuluma igama elingamanga phakathi kwalaba bantu laba uthi umzala manje umfonele lo bengimfonele uthi hayi sengimfonele ukuThilisi uthi ukuThilisi lokhu okukhulunywe inkosi yamakadi yikho kwamaNazaretha lokho okukhulunywa yimi mina ngithengiwe ngokwami nabangithengile omshumayisibili ofisi nobheku nabanye abafundisi ngikumemezele ngoba ngifuna kufanele ngihole emsebenzini wami abangikhethele wona ngisho ukuthi amaNazaretha angadideki bese bethi manje ummeli kababa uthe akulona iqiniso kade limemezela usho yena ekhazini iTranssuthi yangakithi wathi ngokwakhe nomshumayeli wesibisi nabafundisi abanye khona abafundisi bavuke kusengisa abantu ababaleka abanye ababanongoba bebaleka ukuthi ngoba ingane kama uMazondo ngiyatolika ngenzele khona ungezwa ngoba phela wafunda wena njengami ezomelezo vele wonke amakhosi uma inkosi izothatha kube khona abantu abazoklina abazoba zikhukhula badukisa amaNazaretha singadukile amaNazaretha thina silandela unyazi lwezulu luphelele olwesibili kade begcwele abantu bezinkumbi benikela lobabusisa amen yilokho engikusukumela lapho ukuthi siqinisane idolo ukuthi uShembe akahambi ekulaleni kwami yazi ngibona ukuthini kuleli yasabani angiyena umuntu okholelwa emaphusheni ngoba uma ngiphupha kufanele ngibona abantu bakithi bangitshele into kufanele ngenze ukuthi ngenzeni nalo-ke iphupho kufanele ngikholelwe kulo uma ngilele ebusuku ngibona amakhosi asephakameni ayisihlanu ngibona uThixo luhlele esihlalweni nomunye kodwa ubuso balomunye kufana noloThixo ubusokodwa bese siqhamuka inkosi ilanga nenyanga yezulu bayashesha baqhamuka empumalanga bayeza beze esihlalweni la unoThixo khona ubaba mkhulu balandela ngemuva kancane uma befika eduze ifika inkosi ilanga ifikime bese ikhuluma nenyanga yezulu ithi uShembe akahlali emzimbeni obuthakathaka uShembe akahlali emzimbeni okhathele asimkhiphe uShembe kulomzimba simfake kulomzimba
isondele inyanga yezulu yafika donsa umzimba wothimo wasala ikhanda yalifaka umzimba yalifaka umuntu engamboni ngithi uhlalo lo omfaka kuyo ubuso bakhe bubheke uthimo bubheke nombuso balo ithi inkosi uShemba uhlale emzimbeni ophilayo ngoba kufanele asebenze uma usuzithatha komzimba uShemba kabesahlala kodwa ngase ngiyaphapha ngiyathuka kanti uNkulunkulu uyangitshela ukuthi ezulwini kusetshenzwa kanjani kukhona indawo engicela ukudlula kuyo eManazaretha ebhida abantu izolo ngilalele ngiyekuhlushwe ngeyinkathula kodwa futhi ngiyakuthanda lokho lapho izolo ePalisteshi kade bevinjezelwe umfowabo sibanibani owayesabatha la ekhaya uyakhankasa uyavolontiya uthi asambeni nami mina ngiyosabatha kusibanibani ithi lentathuthi hayi thina singosabatha kusibanibani thina ngeke sisuke ebuhleni uthi hayi ebuhleni ayisekho indaba imisebenzi iyoba kusibanibani omenyezelwe ummeli yasuke intathuthi yamshiya lapho manje-ke iyeza-ke izokuza uthi kule ntathuthi ubuholi basephakameni ngokwenkosi ilanga inyanga yezulu uyayenza nje uyabona umuntu uma esephelelwe ngumkholo uyabona izinto ezimbi esontweni athi zihle ake nguchaze lokho ukuthi ubuholi basephakameni baya kanjani endlini yenyanga yezulu amen bakhona abagcwele esontweni Manazaretha sivumile inyembezi kuphela siduduzekile ngokuNkulunkulu usesembese unyazi wezulu esesiyolulandela kuzophelisa ukuzethu emhlabeni bathi ubaba umvangeli umdluli wasemaphethethweni wayejwayele ukuxoxela lezi ndaba uthi ngesikhathi inkosi ilanga isemanzi intombi ifundisa khona ubaba mkhulu wathatha inkosazana ephakameni yakwaMagwazi wayikhehla bayakwazi abantu ukukhehla nokwemula kwehlukene ukukhehla kukhehla intombi esuke isiyogana ukwemula wemulisa intombi yakho ngoba esuke isikhulile uyibonga ukuthi iphathe kahle yazi yangene kwintombini bathi ubabamkhulu wamkhehla inkosazana kwaMagwaza eyayihlala ephakameni wayesethi ayisile isine neyintombi iyashada nomhla ishada nomyeni wasezulwini yasina wayesemabusisa wayesethi ayihlale ephakameni ngikhulumela abafowethu abafika enkolweni ukuthi bangadideki kunentshumayelo esiyigcwele la ePalisteshi ukuthi ubuholi kufanele silandele ovela endlini yenkosi ilanga asiphiki kodwa inkosi ilanga yathi esiswini sayo angeke abe khona ubuholi yayisinkosi ubabamkhulu eseyibiza inkosi ilanga wayesethi mntanami sukhulile ngicela ukubuza ukuthi awukaboni yini isizulu esisikhulumayo izalukazi mazibona umfana ukuthi akalandela kakhuluma isiluthu umzike kuvuke ziye zimbuze kanjalo wathi mntanami awukabonile yathi inkosi ilanga baba ukhona umise ngifundisa naye emanzimtoti sengicishe ngabona yena uyena umuntu engimbonayo ukuthi ngizoba naye yathi ubaba mkhulu mntanami ngeke amzale uNkulunkulu lowo ntombazane ngeke futhi amzale umuholi waleli bandla ukhona ona ephakameni esengimlungisile nomyeni wasezulwini okufanele ukubheke yathi inkosi ilanga cha angeke baba loyo ngimbona ngekho enhlizweni yami wathi baba mkhulu konje umuntu uma enothando lwentombi eyithanda kakhulu noma ekhuluma noNkulunkulu uyangezwa noma uNkulunkulu emthumile uyangezwa ngoba esedidwe uthando lwentombi kulungile mntanami lokhu sembonile ngeke ubathola abantwana uzothola umntwana oyedwa intombazana igama lakhe kuyoba ugaba ngaye ngoba usugabe ngaye kwabanjalo yahlala inkosazana yakwaMagwazi ephakameni
ubaba inyanga yezulu wayeseyomlunguzi. Kwase kuzwakala sekuyobikwa ubaba mkhulu kwathiwa baba inkosazana le owawuthe uyishadisa nomiyelo sezulwini izozala abaholi sesibona isinembali. Kwathi ubaba mkhulu imbali ayifakwa kwani kwathiwa kuyasolakala ukuthi ubaba omncane inyanga yezulu wayesithi mbizeni ngimmaze ngezandla zami ngimqede ngoba umnikazi waloyo muntu usemanzi mtoti okufanele ambone ayomlunguza azale abantu abazovula ibandla baseletha befundisi baba liyothi izwe uma ubulale umntwana wena wakho na. Wayesithi mlungu sengiyamthethelela ngesikhathi inyanga yezulu iyomlunguza kanti ilunguza uthingo lwenkosazana. Ngichaza kahle uma ngithi inkosi inyanga yezulu yami iyolunguza leyo nkosazana. Wayesegcina esethathwa inkosi inyanga yezulu sase sisuka-ke isibusise enkosini ilanga sokuthi iyozala abaholi njengoba sebesendlini yenyanga yezulu singadideki. Uthi ubaba uThabethe uthunywa yinkosi umqali wendlela. Sengizokhuluma le ndawo bese ngihlela bese ngizokuthinta leya nto eyenzeka lapha ekuthuthukeni. Kufanele simbonge umshumayeli ngoba wasizima ukuthi singayi ekuthuthukeni. Umshumayeli wathi yena uzoyihleli ngabona omama bonke banikina amakhanda bathi nabo bayihleli. Uthi ubaba uThabethe efika empangweni kwesakamthethwa eThembalise kuxabana abantu ethempelini babanga ukugcotshwa ngoba banedlali la kule khabhinethi esihleli kuyo njengoba kugcotshiwe uba sengazi kuliwe. Uthi ubaba mkhulu hamba Thabethe uyolamula laba abantwana abalwayo ababanga ukugcotshwa kwakubanga umshumayeli ngoba abefundisi isivalo sasesifogweni sisesifuba kubo. Uma kuvuleka isifogo umuntu oqala umfundisi ofanele angene khona amaNazaretha amphushele phakathi ukuze wona angangene esifogweni. Uma ngesonto sekuphela zonke izinto sekumelezela ukuthi ukumaya kukhona abantu abayomaya sadlula samthatha ukumaya ngase ngidlalela umduli e-ofisi kugcotshwa. Uma ngifika e-ofisi ngithole kunabafana abasenze e-ofisi hhayi bangiphuca ukumaya engazi ukuphethe nami ukuthi ngiyoma emotini. Bese ethi uNgcobo lo ose-ofisi owenza amathikithi ala ekhaya uthi awungitshele Mkhabela yimuphi ushembe engifuna ukumlalela eGoli. Ngicela abantu abakwazi ukutolika bangitolike kabi yonke le ndawo igcwala iGoli lonke. Ngithi mina ushongani Ngcobo na uthi kufika befundisile besuke eGoli beze kubaba bezocela umhlangano bahamba namakhosi inkosi yakwaQabi neyaseMaqadini nabefundisi bafike enkosini. Angazi ukuthi iqiniso yibapha abantu okufanele balikhulume uma amakholwa engakwazi ukukhuluma iqiniso. Uthi uNgcobo bafike enkosini bakhuleka bazothi baba naba abantu baseGoli bazothi bacela ukuza ukuthi ubaba eGoli uyenza. Yathi inkosi yayisakhuluma kancane kodwa. Makhosi nisho ukuthi ngiye eGoli ngiyinjena na. Bathi inkosi yakwaQabi yathi baba sicela ukuba bakhiphe izwi labantu baseGoli. Yathi inkosi ngicela abantu baseGoli beze ebuhleni bazokwenza umhlangano wabo. Umhlangano wabo ngizobabusisa nalesonto lesikhumbuzo bazowenza amasonto amane abazongenisa umdedeli ebuhleni noma bangenza babe u4. Kodwa uma kufikwa la kuthiwa uthe ubaba uzosabatha nathi ngeyi-26 silalele sizwe silalele amanga kuphikisa inkosi
uThixo ngalo lelo langa inkosi isho njalo wafika omkhulweni wathi Ngcobo thatha i-ofisi lihambe liye eGoli. Uthi uGcobo ngithe i-ofisi aliye eGoli, i-ofisi liwubaba. Ubaba uzothi i-ofisi aliye eGoli. Ngiyabonga ngoba iTranssuthi esontamali ibhodla umlilo. Kodwa ngizamile ukuyikhokhela ukuthi uShembe uyaziphendulela. Uye ethi ubaba uMshumayeli la ungabomlandela umkhabela eduze ngoba uzothi uma ekhala kahle ebhodini bese nawe uyangena womnikeza ibanga. La madoda esithi asikhombe indlela eya kuShembe ake siwanika ahambe phambili noma ngo-2 minutes. Ngoba aseyasikhombisa ukuthi indlela ehambayo akusesiyo ekaShembe. uShembe mdala awudlule eBhayibhelini, Jeremiya 1:4. Uma uzofunda kancane uyiyeke, uma uzothatha isikhathi ngokuyifunda uyiyeke. Angeke amaNazaretha uShembe akhethwe yithi, angeke uShembe akhethwe uhulumeni, kodwa uShembe uyokhethwa ezulwini. Usho njalo uNyazezulu ukhuluma emsakazweni lwathi uShembe ukhethwe ezulwini akakhethwa abantu. Awufunde le ncwadi siza ukuthi uNkulunkulu wathi uzokwenza njani. Awuleke umbongo ngoba ngeke ngiyitolile, angiyela umuntu okholelwa eBhayibhelini mina anginandaba nenganekwane. Awuleke umbongo asheshisa. Le ncwadi ngiyifundela thina amaNazaretha ukuthi uShembe wagcotshwa kuqala engakazalwa, engakazi ukuba khona, wagcotshwa uShembe. Ngeke futhi aphinde uShembe agcotshwe omunye. Into ezokwenza uShembe uzokhumula ibhaji kuphela uma inyama yakhe sikhathele angene enyameni entsha. Funda khulu. Ncwadi kaJeremiya ukuqala isahluko ivesi lesi. Lenza imizwi likaJehova lithi ngingakakwenzi esiswini ngakwazi, ungakaphumi esiswini ngakwenza wanzwela. Ngakubeka ube umprofethi wezizwe, ngathi awu Nkosi Jehova, phela angikwazi ukukhuluma, ngiyumntwana. Kepha uJehova wathi kimi, ungasho ukuthi ngiyumntwana, ngoba bonke engiyakuthuma kubo. Ngiyabonga noma ungasaqhubekanga nayo wayoyifunda amaNazaretha ayathanda iBhayibheli. Bengifuna leya ndawo yokuthi athi uNkulunkulu ngikugcobile ngakwenza ube umprofethi wezizwe. Bengithanda ukuthi-ke amaNazaretha azi indaba kaShembe ukuthi njani. Futhi sazi amaNazaretha ukuthi uma kufika lezi ikhukhula singamuki ley'khukhula. Asizange sihambe ley'khukhula ngesikhathi inyanga yezulu ithatha umsebenzi, sahlala ePhakameni. Bathi uma bekhuluma lokhuya nayolokhuya sahlala phansi thina sabuka ibhoko ngoba isiprofethi esaprofethwa ubaba mkhulu uMqalendlela wathi amaNazaretha kuze isikhathi lapho kuyozoShembe abaningi khona bayosisa intaba isuko. Wathi kodwa nina niyobuka ibhoko ukuthi lungakuphi. Amen. Sisesontweni angihlabelele ngibuyisele inkonzo kobaba bami ekade bengithulile. Ngicele uNkulunkulu ukuthi uma ngikhulume kabi yena okwazi ukulungisa imphefumulo yabantu, kodwa ngiyathanda ukuthi lokho engikukhulumile okwasekuthukile laba abakutolikayo noma abakutolika bakubhekise phansi kulungile. Ngiyokumela ukuthi akukhona okuvela enkosini lokho kwenziwa lapha. Bese kuhlelwe ukuthi umntwana ozalwa ubaba uNkanyezi kube uyena oyophatha lo mhlangano lapha ukuqhubekile.
isabelelo sesithupha. Ithi inkosi isabelelo sesithupha esokuqoqa abantu ukuba babuyele kuNkulunkulu uma sebekude noNkulunkulu. Ngizohlabelela nje amavesi ambalwa ukuthi inhliziyo zethu noma kade sithi ukudideka kodwa singadidwa ushembe, asimbone ushembe ukuthi ukhona ebuhleni. Amen. Yeah.